Hello so pite ho na bon chawin kahin lem kidwin tuni video ahin Europe a gam hoi pen le num pena ke he Italy gam thu in sai ding a he video chaina chan ve din ikiti mun video hi no mi sa diu jong kata sanin ka channel subscribe nai lo hanlung sit ten subscribe ne hin bol pe ke devin jong kain tem kin na he Italy gam hi vanoya gam min thang hol a khat ahin architecture lang fashion literature le design lama jong simsen lo vet hoi ta ta le thupi ta ta asim do ho ji a jong he amin ki ha het di set he ne le cha lama jong thing thau ta gam khat a hi win Italy capital hi Rome khopi hin hi Rome khopi hi vanoya tourist hon visit a ha bol pen naw mun khat jong a he Rome khopi hi 753 BC a cho Romulus kitipa hin ahin mu do a he tua Italy capital Rome khopi hi agam ki sima kon a capital city wa hi pon 1871 kum a kon Rome khopi hi Italy capital kong hi pan be bo he hichima sanga chu Turin le Florence khopi ho he a capital city o anahi masa zone he Italy gam land area he 3,1340 square kilometer a lane ahin agam population hi 6.4 crore vel athingzo in a he ei ho India gama zat tampi akichen hom je a ki chamdila ki bai hom theina dinga state somni le ko a akhop khen bang hin Italy gama hin agam be tampin region ti in aki hom khenin hi hichi region a kon chun province tin aki hom kin in province sunga chun communes tin aki khen son kin in hi agom goma Italy pumpi hi 20 region a aki hom khenin hi January 1, 1999 chanchun Italy ahin Italian lira kiti currency hi anamangun ahi ahin la hichizo akon chun euro kiti hi ahin mangpanun ahi euro khatahin ei ho India sum 89.31 rupees vel akibangin ahi economy lama Italy hi gam hoita khat ahin agam GDP zong 1.962 trillion dollar ahin vanoya GDP rank agit chan na jong ahi population lama Italy hi vanoya 23 rank chan na ahin agam population majority ti cho atamzo 82.3% hi Christian ahivin 12.4% hi unaffiliated ahin 3.7% vel Islam ahin chukyo hilo a Buddhism Hinduism le hodang dang tampi jong omin ahi Italy gama thanop le lunglut ta hola a vanoya gam neu pena ki he 0.44 square kilometer bo alin mihim jagit vel be a gamdang thunei na nuya umlo independent ta ki pu gam Vatican city jong hi Italy capital Rome khopi kom cha a he Italy official language hi Italian ahin agam literacy rate hi 99.2% ahi hichun agam mi josi lekha sim thei ji thei tina ahitai Italy gam birth rate asang in death rate anemin ahi hiji hin Europe sunga mi tam na pen gam hola a anga chan na hi tu khanga hin ami takim hin football hi ingai sang ma ma khat cho hin ei ho kuki sung jinga jong football akiti le atha si pen pa jong thanom leu khop a ithano piu game khat cha hi hibang chun Italy a jong hin football game si angai sang ma ma jingun ata asawa na pu bang lewa football he angai sangun ahi agam national game jong football ahin world cup history ajong Italy gam hi alo thingma ma khat cho ahi tuni chanin Italy 10 world cup livei anala tawin world cup title la lo a final anaki chip naw jong tampi ta na hi Europe sunga dinga jong university luile min thang tam na pen jong ahi vanoya oldest university top 10 hola a li ho hi Italy gama umngen ahi University of Bologna hi Vanoya University lui pen ahin Italy gama umma ma ahi hichi university hi kum sang le somgi legit kuma anaki phut do hitan tu ni chana tanglo hila chi jom jing jing university khat ahi imalam jo se khang to jing hichi Italy gam hi ne le cha lama jong amin chi loi gam khat ahi Italy gam zu ho hi amin chi keu hiloin Vanoya zu quality hoi podo gam hola Italy hi akhat na hi hiji chun leisit pumpia zu export tampen gam jong Italy he am ho hin Germany US le UK ti ho ahin atam zo export abolun he tu khanga style a ki be hi hen mit na ja ki be he jong le mi hon a ha man ma hi chi mit be ho hi ama sapen dia Italy gama hung ki sim do hi akum a tha chin ta ke hi jong le hi chi mit be ho hi 13th century la ya cho Italy gama anaki sim do hi tai
Roman mi te chun lekha jem kisun ho lin ta ta mu theina dinga anaman jiu a hi hi chi pha lai chun athang pi a mong ho le lekha sun hon anaha manu na hi tu ni chana zong cutting its fashion kiti hitabang mit be kisim na hola a Italy hi het thei khat a hin lain Vanoya eyeglass design zat hin sim do gam zong Italy a hi lekha sim atam zon i het u America continent gamudo pa Christopher Columbus hi Italy gam mi a hi Echi explorer min thang Christopher Columbus hi 1451 kumin Genoa khopi Italy a anapingin a hi tulaya ki haman pen electric le battery hin sim do pa Alessandro Volta zong hi Italy mi a hi Italy gam art le architecture min thang le hoita ta ho je in Vanoya tourist ho lunga hala le jing in hiji chun Vanoya gam visit ki ha bolna gam hola Italy hi reng anga na in apang zo in a hi 2019 sanachun mihim 64.8 million valen Italy visit anabol zo in 2022 achun 62 million valen visit anabol zo in a hi Italy gama Rome Florence le Pisa kiti hichi khopi ho hi min aha visit now mun ho cha hi Italian Republic tia ki he hichi Italy gama mi hon adu penu le aha ne penu chu pasta sol le pizza ho hi Italy mi ho hin gau thu ti diu ham doile kaw ho he aha ta san leun gam atam zo ahin number 13 hi bad luck symbol hi tin alaun ahin la Italy ahin number 13 hi good luck symbol hi tin alaun number 17 wang hi bad luck symbol hi tin alakin na hi 1149 kumchun Vanoya beng masapen Italy gama ahin sim daun hichi beng masapen chu Banco San Giorgio beng akiti na hi Italy a Poveglia island hi Vanoya island ti zat pen le thilha na island hi tin mihim awa alut a hlom hle na hi 18th century laya chu agamova nat gol analan laya anna ho quarantine center anamano ahin century ni zolang ahin mingol ho koina mun in amangkin un hi tu hinwang koimalu ding akiphal tapun hi hiji chun tu hin Vanoya most haunted place tin akiheta na hi Europe gam sunga dinga Italy gam hi earthquake mun na pian jong a hi 1693 a anasu Sicily earthquake kiti chun mihim lakhat wal ana that in a hi Europe gam git ho ka hichimul hi Alps mountain range tin a khen a hi hichi mountain system hi Himalaya tabang a hin hichi hol a mul asang pen chu Italy a White Mountain hi a hi asandan hi 15,771 feet in asangin Vanoya UNESCO World Heritage Site tamna pianjong Italy gam ahi Heritage Site som ngala thum vel om nala a amin phau je mo chu Albiro Bilo Venice Amalfi Coast Florence Pompeii ti ho hi Italy gam min aha het na pen le mi ho lung la pen cha hi le hichi Leaning Tower of Pisa hi ahi 1173 kuma anaki sapan ahin akisa na foundation hoilo zia all ola ana on den hidanin akisai na hi World War II line Nazi sipai hon hichi tower hi galmi te vet na duty post khat in anamangon ahi 2008 achun engineer hon hoita in ahin safa un ahung hlungding kumjani sunga hoita ading zo dingin asim phau na hi Italy gama than ta khat chahile free red wine fountain kiti Caldari di Ortona kiti town sunga hin aumin hichi fountain hi 24 hours tanglo hila hichi jusan hi longthla a jing ahi Italy gam supercar ho hi hoima male Vietnam mama ahina bana supercar brand za tampi aumin hi hola a Ferrari Lamborghini Lenissa Maserati ti ho hi amin chingen ahi win hi Pininferinas Battista kiti hichi hypercar hi Italy a supercar azang pen cha hi abana hin Italy gam lailunga Vatican City thu hi new khat na sayuite Vatican City hi officially a Vatican City ti akihejing in hi Latin le Italian hi amho official language ahin agam lit dan hi 49 hectare hi chu 121 acre bo se hi agam mi population hi 2019 achun 450 vel be bahin agam literacy rate hi 100% ahi Roman Catholic ho chi pi ahiu to hlona Vanoya ho in lin pen Saint Peter Basilica ho in hi Vatican City a aumin hi hichi ho in lit dan hi asungbo se hi 15,160 meter square a alinin Apolam hi 21,095 square meter in alinin hi ho in sunghin mihim 60,000 adolin hi Catholic ho adia hichi ho in hi poimo mama jing khat chahin
Italian artist Michelangelo in design ahin sima 320 AD lai a Emperor Constantine in Cathedral thupi ta a ahin sim do ahin sa do ahi mundang gamdanga World Heritage Site tampi aum bangin UNESCO World Heritage List la Vatican City pumpi hi World Heritage Site la azawen ahi Vanoya agam pumpi World Heritage Site a amasapen ahin Universal Postal Union akon ki mudung zuin Vatican City Postal System hi Vanoya Postal System hoi pen ahi tin akhe nahi Vatican City hi Vanoya gamneu pen hi jongle railway lampi jong anein 1934 kumin Vatican Railway hi hondo anahi in hichi railway hi Vanoya railway neu pen le achom pen ahi agam aneu the wanga imajosi kikim tabang ahin radio station jong aumin pau som gup lenga wala broadcasting abol ahi Vatican Bank hi Latin pau bo kimang ahin ATM a transaction ibol ting le Latin pau bo akimangin ahi Vatican Museum hi Vanoya art min thangta ta zat chum chum ho aum nale hichi lim ho hin thusim anei su keyon ahi kidang ta khat cha hi le hichi museum a painting ho hi atam dan chu mi khat in painting zo si hi khat khat a hoi ta a minute khat chi abet ding hi le abona abet chai su na dinga hi kumli tabang lu zo ding ahi hichi Vatican Museum hi masanglai pe akun painting art sculpture le thildang dang kidang ta ta ho koina a anaki mang pe hitai Vatican gama hi zel aum lo je in thilsi bol a zel lu theiding ho chu Italy zela akoi jiwin hi gincha lobe in Vatican City ahin jong crime case atamin gu cha la chat atamin mi be gu a zampi mi pocket ahi lo le mi purse gu atam hle na hi Vatican City ahin sepai ampun hichi Swiss guard kiti ho hi sepai hi jing o hi Swiss guard ho form hi vet hoi ta ahin agam be a hung mi ho mit alama ma jing in hi 1506 akun hichi Swiss guard ho hi hungki phut do a tuni chana hi Catholic lubo pop ho veng bit a jing o hi Vatican media dinga income tax imacha akika pun mundanga kon thil import ailol export ho jong tax free nge na hi museum a hung ho akun alut man sumneu cha cha la ho hi am ho summu na hoita khat hi atam zo a donation a konin suma ha mu na hi hicha sum mu ho chu stock market le real estate ho a invest bol na in amangovin hitia chu agama dia nei lego alam jiu hi Catholic ho lubo pop hi Vatican Palace a aumin hi agam hi ama thunoya jing ahin monarchy gamto kibang thima kiwai pu hi 1929 akon the Holy See kiti Catholic Church Universal Government to Italy government in kinup to na anane wa kon Vatican City hi independent ta chamhlat ta amho hung kiwai pu hi Vatican City hi Italy bo se to border kinei to hon hi Euro currency Vatican City azong kimang ahin agam neu cha jong le agam currency value wang asang hle na hi Vatican City ahi hospital om lo je in naunei ding ki phallo ahi hije achu hichigama cheng zo si hi gam chu ma ping yen ahi win Vatican mi ho hi Catholic dan dung zui a jinei abolwa ki cheng te te diu ahin ei ho pawnam hla azan thinga ki chen ti ho chu ki phallo ahi kumsi in Vatican City visit hi mihim million wal athing jing jeng in Italy gama chi ho Vatican City phalwa ki le koi macha om nai pun he tuni video ading in hi chan chu hin tin so pi ule naw te hon lung sit ten video share na bol pi ji di in song ka hin tin kit win na bon cha win no mun lang mangpha